Uyu munsi katurebere hamwe urutonde rw'amazina atatu ajyanye, amazina y'abakobwa ariko noneho amazina ya Islam. Tudatinze kaduhere ku mwanya wa nyuma. Ku mwanya wa 15 hari amazina Gaju, Veda, Nahla. Gaju ni izina ry'ikinyarwanda, Veda ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umunyabwenge, naho Nahla ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ubuki cyangwa se ibiryohereye. Gaju, Veda, Nahla. Ku mwanya wa 14 hari amazina Isaro, Tona, Kizana. Isaro ni izina ry'ikinyarwanda, Tona ni izina ry'ikinyarwanda, Kizana ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uhambaye. Isaro, Tona, Kizana. Ku mwanya wa 13 hari amazina Kamikazi, Huda, Aila. Kamikazi ni izina ry'ikinyarwanda, Huda ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwaho abahungu, rikomoka mu Barabu muri Isilamu, rikaba risobanuye uwemewe, naho Aila ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye urumuri rw'ukwezi. Kamikazi, Huda, Aila. Ku mwanya wa 12 dufite amazina Agwize, Juru, Kuzna. Agwize ni izina ry'ikinyarwanda, Juru ni izina ry'ikinyarwanda, Kuzna ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu ku izina Husna, rikaba risobanuye umwiza. Agwize, Juru, Kuzna. Ku mwanya wa 11 dufite amazina Mucyo, Anahi, Yumna. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Anahi ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka muri Espanye, rikaba risobanuye ururabo rwiza, naho Yumna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umugisha. Mucyo, Anahi, Yumna. Kadukomereze ku mwanya wa 10 aho tubona amazina Icyeza, Kinda, Alina. Icyeza ni izina ry'ikinyarwanda, Kinda ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu muri Isilamu, rikaba risobanuye umwiza, naho Alina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, ryakomoka no mu Burusiya, rikaba risobanuye amahoro cyangwa se umutuzo. Icyeza, Kinda, Alina. Dukomereje ku mwanya wa 9 Atete, Gini, Yusra. Atete ni izina ry'ikinyarwanda, Gini ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye utunganye, naho Yusra ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uwateye imbere. Atete, Gini, Yusra. Ku mwanya wa 8 hari amazina Mwiza, Nura, Eshal. Mwiza ni izina ry'ikinyarwanda, Nura ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye urumuri, naho Eshal ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ururabo rw'ijuru. Mwiza, Nura, Eshal. Kadukomereze ku mwanya wa 7 ku rutonde rw'amazina atatu ajyanye, amazina y'abana b'abakobwa ariko amazina ya Isilamu. Ku mwanya wa 7 dufite amazina Kirabo, Kaju, Seyana. Kirabo ni izina ry'ikinyarwanda, Kaju ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Buhinde muri Isilamu, rikaba risobanuye umwiza, naho Seyana ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye impano y'Imana. Kirabo, Kaju, Seyana. Ku mwanya wa 6 Ikuzo, Kinza, Lahaf. Ikuzo ni izina ry'ikinyarwanda, Kinza ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Bayisilamu, rikaba risobanuye umunyabwenge, naho Lahaf ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ibyiza. Ikuzo, Kinza, Lahaf. Ku mwanya wa 5 Gashami, Jana, Alwa. Gashami ni izina ry'ikinyarwanda, Jana ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Irani, rikaba risobanuye umukundwa,
naho Arwa ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye unyuzwe. Gashami Jana Arwa. Dukomereje ku mwanya wa kane aho tubona amazina Aduhire Lina Bruna. Aduhire ni izina ry'ikinyarwanda, Lina ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye uworoheje, ryakomoka no muri Irani rikaba risobanuye ubwiza cyangwa se umukobwa mwiza, naho Bruna ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage rikaba risobanuye urabagirana. Aduhire Lina Bruna. Ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo dufite amazina Beza Hala Keona. Beza ni izina ry'ikinyarwanda, Hala ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye impeta y'ukwezi, naho Keona ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Hawaii, ryakomoka no mu Baheburayo rikaba risobanuye impano y'Imana y'inyembabazi. Beza Hala Keona. Ku mwanya wa kabiri dufite amazina Zoha Mehar Aminta. Zoha ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu rikaba risobanuye urumuri, naho Mehar ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Buhinde rikaba risobanuye ubuntu. Aminta ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki rikaba risobanuye umurinzi. Zoha Mehar Aminta. Ku mwanya wa mbere ari nawo dusoreje urutonde rwacu rw'amazina atatu ajyanye, amazina y'abakobwa ariko amazina ya Isilamu. Ku mwanya wa mbere dufite amazina Abijuru Maha Ahava. Abijuru ni izina ry'ikinyarwanda, Maha ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu aho risobanuye umwiza cyangwa se ubwiza, ryakomoka no mu Buhinde aho risobanuye urenze, naho Ahava ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo rikaba risobanuye amarangamutima meza. Abijuru Maha Ahava. Wakoze cyane kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira. Kanda subscribe niba utarayikanda maze ufungure inzogera kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe, ujye uba no mu ba mbere mu kubona video zacu. Wanatwandikira kuri iyo nimero iri muri screen yawe ukatubwira amazina ukeneye tukagukorera amazina by'umwihariko. Ushobora kuba warabuze umwanya wo gushaka amazina meza agezweho cyangwa se warabuze aho wakura amazina meza agezweho, ibyo byose twabigufasha. Twandikire kuri iyo nimero ya WhatsApp hanyuma tugukorere by'umwihariko.